Jotono no sari kaham tai joto khapangni takuk tai bukuk song tai ani bayab songno blai ke hambai kedukma salni pore haino hai tini Facebook live o taisa ma phaipiuka tai norok bai thaisa thaini je kok share khaine musungmano share khaine hnaino ang haino hai Facebook live tini ma phaijaka tini blai ke kaisa topic noti thanai salni saltam rominai social media rok blai ke viral linglaijak tai joto borok no nugui mankhana tai khub khana thanai salni saltam sekango jonojati suraksa manch hninai kaisa organization rok je press meet khaimani bisingti saklaimani je bwskangni 25 December 2023 o borok astabolni je thungrung ground o kaisa rally ni bisingtei je Tiprasa Christian tongnai rokni ST category no norjaknani bage borok je demand khai tongmano tui borok press meet khaikya a kokno firoknani bage nang tinima phaikya tai haino hai sini je former tribal welfare minister eba khai tabukni je member of legislative assembly kila bakmani borong ganang sini rampod jomatia bobo haino hai Christians Tiprasa rokni ST je categories no nornani bagi saklaimano abono tui kaisa firok mungranan bagi nang tini norok be haino hai ma krung fika kokhe orosi almost thanai 5000 years sakang sini Tiprasa rok ni je thansa balai ke krak khaisi balai ke krak sini thansa ing thansa no sabainani bagai kobangma jati rok phaikya singbai choba rok khlaikya kintu phiaba sino Tiprasani thansa aprubo krak tini bo krak tai tabuk bo krak no ko haisi tabuk sei thansa no sabainani bagai ungthu bo jonojati suraksa manch ungthu BJP political party Congress political party CPM political party abo hakai kabangma organizations rok khayei Tiprasa rokno bahai ke divide and rule khlaiei sini Tiprasani hano seknani Tiprasani man thaino seknani Tiprasani sinimungno seknani Tiprasani je one sukmani thansano bahai ke sabainani obono sabainani bagi chaitok tong ayang sakani chabiruwi msanai rok ke sini on Tiprasano tabo ang sanan musumaka haisi je jagao 5000 years sakangni simi Tiprasa rok 184 king bai salok jogi faine sei Tiprasa bosongni je thansano tini whole nations tini saimano sei nations no sabainani bagai tini jonojati suraksa manch অর্থাৎ জনজাতি মানে বিজেপি রক পলিটিক্যাল পার্টি যেটাও সেন্টারও তংনাই রকনি কক থাই বাইখাই কর মানে Tiprasa রক এবাকা হানি বসার সুরক্ষা মঞ্চ মানে বড় প্রটেকশন রনানি বাগৈ জনজাতিনো প্রটেকশন রনানি খরকসা অর্গানাইজেশন সেই জনজাতিনো প্রটেকশন রনাই অর্গানাইজেশন রক সাও Tiprasa je Christian sing tongnai rokni ST categories no norjaktu my dear friends ang borok no tini clear kaisa message renani musungmoro ni bisingo religions basis to sini country kunu dino categories o thangya haisi India is a secular country I must repeat again India hanga kaisa secular hapang desi country si o jaga kono religion basis no divide khainani abo hai kono categories grei and je tabo categories SC ST OBC eba general amo just borokni sujug subida manani bagise government rock as per constitution ni hisabo borokno categories wise divide khayo
rom the article 341 rom the article 342 obo hai rogo SC ST rok ni bagai clear ka mention khlaijak tongo aboni bagai na ang sanen musungo Christian jongi mano Mizoram ni Christians borok ST ngi mano Punjab o tongnai Christians borok general ng mano nini Bihar o tongnai baksa Christians rok borok OBC bo ngi mano nini kubu ni state o tongnai rok borok SC bo ngi mano anything can be tabok Hindu rok bo baksa ST tongo general tongo OBC tongo nini scheduled caste tongo that is different amo different tabuk one ama sincha kokha haise kabangma organization ro political party ti pramot hano birut khai kok ti sawo je bobakrani thansani mari borokno oireri funango borokno tebo sakago borokno tebo thansani sabai hune tini sei jonojati suraksha manch roknang clear kaisa question khainani musu almost India wo as per census 2001 no je report kokoni mote almost 1599 approximately 1600 plus language no tini only 22 ta language se recognize man ko government of India by kok borok no tini bo 8 schedule o dajagya ko kintu sei jonojati suraksha manch tiprasani bage kok sau hunai rok sei kok borok no 8 schedule danani bage kok thaisa pungui mania bukhuk chup sei jonojati suraksha manch rok tini kok borok no sing senyani bage roman script by senyani nei jepro sakni kolomti khiklaye kabama borok langma sasuwe choba khaitongo a time o sei jonojati suraksha manch rok chup je time o citizenship amendment bill no pass kai citizenship amendment act sanamai lokho lokho ayeng nani borok no tu woi Tripura haste hai chikonte northeast ni smallest state kaisa chikon state o tu woi lokho lokho borok no tu bi hai pro Tiprasani existence komona nai tong pro says jonojati suraksha manch rok chup jonojati suraksha manch rok chup je pro tring no tiye every year ro Tiprasa ro nini sing palaile hayo kaplai ni kaisa mari no tiye abono sabaina ni bagi nai tong pro jonojati suraksha manch rok chup jonojati suraksha manch rok chup jepro Tiprasa no kubuni bosong rok khaklabo nai kok phayuk office security tongmani sortebo shoot khaye bathar payuk oboni justice mayang tongpro jonojati suraksha manch rok chup jonojati suraksha manch rok chup jepro nini sini hani sini riyang takuktai bukuk song kubuni hasteo sornathi engei tu bujagai sinoro je puro jengjalo klai tong puro jonojati suraksha manch rok chup tini asumsa kogei 25 December je time of pura world ni 31% Christians populations rok Christmas Jesus Christ asaimanoti kaisa celebrate khainani salo Tiprasa Christians rok ni ST categories ni ma norte ni andolon khaina nei nini Agartala capital of Tripura ni center Agartala wo andolon khainani bagi saitong shame lasinan dorkar haisi aboni bage angsini khapangni takuktai bukuksong Tripura hasteo joto thanchano hamjaknai ro Tiprasani culture no hamjaknai ro Tiprasani thanchano chajaknai rok no ang obono koinyani musungo obo hai important ko gyarok no sungkhunju kainani ko krei obo hai boro rok no ignore khaiton khaino chao sak sak no borok claim khayo je borok one of the educated boro rok khne si krung borok khne one su krung boro rok khne kintu sini Tiprasani divide khaitini borok yapri chengei tongo Saboni faidang nai ঠিক আছে Tiprasa Christian rok no SC categories ni Norkha Saboni faidang nai je borok already 70-75 bosor romoi Tiprasa no sokormona ni bagei chaitogui tongnai borok ni no faidang nai
wansuknani dorkar haisi Tiprasa Rokno je vote bank sabayoi religions ni basis o sakagai oba haike je khaina nai tongmani amo blaike selangma sinchakok Tiprasa rok agini simino thansa tabuk bo thansa tai o thansa no sabainani bagai nini kubuni dofaro sini political law Tiprasa bosongno no choose khaye sakaknani bagi chai togoi tong angma saw haisi Christian Tiprasa rok जों एमनकी सिनि गोरिया मताइनोबो प्रोटेक्ट खाइनाय गोरियाओ जे बिलीव खाइ तंनाय र एमनकी नांखांगे जों सिनि हिंदू रकनि कुनु जागाओ प्रॉब्लम खाइ तंखा आरोबो जों प्रोटेक्ट खाइनाय मुस्लिम रकनि कुनु प्रॉब्लम तंखा आरोबो जों प्रोटेक्ट खाइनाय बिकॉज वी बिलीव इन थानसा हाइसि जों थानसाओ बिश्वास खायो जों एकताओ बिश्वास खायो जों यूनिटीओ बिश्वास खायो हाइसि तिनी जे बुबाग्रानो सानै र थानसानि मारिनो सेलें मुंजानकनाय र बरक लासिनानि दरकार हाइसि जे बुबाग्रा साकनि जत किसु याफारै निजिनि रां पुइसा पकेटनि जे आजिमानि कलमति बे आबनो याफारै Tiprasa Rokno थानसा ख्लाइनानि बागै चाइतगै दङ sei थानसानो साकानि चाबि रजाकमा बाय सबाइनानि बागै सिनि ओन Tiprasa बुथि रक्तिनि चाइतगै दङ लासिनानि दरकार kok borok ni bagay norok asik no Tiprasa na hamza kahangkai 8 schedule kok borok no danan bagay khorang ti sadi asik no norok hamza kahangkai Citizenship Amendment Act Tripura wo nor jakna ni bagay kok ti sadi asik no norok hamza kahangkai Tripura haste wo je sini Tiprasa rok jingjalangi nijini right ni tabuk sekjagui tongmani abono ti norok kok sadi khana jodi sajao ka ha je Tiprasa rok je akok sanai rokta jonojati suraksa mansrok to saka je Christians rok na ST categories ni nodi Tiprasa rok kintu sei jonojati suraksa mansrok no o kok bo sana nangnai khanani simi nongni bosaboti no bata pori risidi Christian ni school Don Bosco hai jaga Holy Cross hai jaga o Berean hai jaga o nini nini oba hai ke tebo missionary school ro bata pori risidi saknoka hamzaku huno saknokai thansa khlainani huno saknokai Tiprasa ni bagai samung khai huno kintu sei Tiprasa no sakakna ni bagai chaitogui tong shame haisi like lasinani dorka 184 king by sing tuidul jagui tini bo hamjakma mani no sing strong babe basa hui tongo thansa ni bagai sei jonojati suraksa mansro 25 December jodino I repeat 25 December jodino borok choba khai Tiprasa kising Tiprasa no sakakna ni nai tong hangkai tini angoron bising sanani musungo seng Tipramotha bobagrani leadership by 25 December ni sei sakang thansa ni bagi seng tebo choba karaka khai phunuk nai sini choba hangkai kebo no sakakna ni bagi ya instead seng thansa khlaina ni bagi se haisi sini choba hangkai kaisate kaisano religions basis no sung khakna ni kunu chobaya sini choba hanga thansa ni choba haisi sung equal respect khayu Hindus no equal respect khayu Christian no equal respect khayu Buddhism no equal respect khayu Muslim no equal respect khayu Sikh no equal respect khayu sini jotto religions no poito khlaine borok rok no Mizoram no nung sakagi manai da ST ni 90% is nisai BC Mizoram mo tiningko Christians Meghalaya no norok sakak manai da SC categories ni ha Arunachal Pradesh ni Christians rok norok sokomoi manai da ST ni Punjab rok kabang mo Christians songono rok koi manai pura country o tini tongoi tongo ha je jaga o nangkuk mani a jaga ke samung khlaya je jaga Tiprasa no supurnani amo khaile sakani chabi rjakma bai yango phai musapayu blai kya bo chaya abon baga ang koinen musungo jotto sini khapang ni takuk tai bukuk songno obo hai Tiprasa ni bisingo no kubuni dofharok chabi ruoi chabi sungno guri ruoi istimal khaye
Tiprasa bai Tiprasa no sakangna ni bagi chaitok tongo omo hai rokno sung kunu khunju kayawoi ignore khaike jaw sung haisi enang borok no sanan musungo khlaidik norok je khlaimansak Tiprasa no sakakna ni bagi bubagrani leadership bai sungle thansa bono khlaine haisi buskang ni salo khlaine haisi sung tebo ma sawo tabo kabangma bororo sini maya ganang bubagrano pressure build khailai kubuni political party ni je chukli bai sini maya ganang bubagrano pressure lai bufro greater tipralen mansinai bufro sini dabi mansinai bubagraba BJP bai se alliance sinai bubagraba sini greater tipralen dabino yakar sirkha khapangni dakuktai bukukso greater tipralen choba abo minute kaisaniya 1 ঘন্টা niya salsaniya talsaniya bisisaniya je pojonto maniasa pojonto sini jotto Tiprasa rokni responsibility tongo greater tipraleni bagi fight khainani maharaj thik kok sau megi haya abo 2 minute baino munjaknai jinis obo haya mana singnai patience ma tongnai khano ma ragrnai haisi je jagao government of India ro multiple time tini maharaj bai tok khainani bagai bar ringi tong ajoro khorok bomui sung borok no je manmani abono rusiri ni sanani joraya sak no sung grak khai basawoi sini man thaini bagai kok sanani jorasi buskango parliament session phaitong 4 December ni simi 22 December jora Tiprasa rok manani bagai thangai tongo khawo grak ma Wngnai thansa khlaima tongnai o thansa no subainani bagai kabangma chaitok tongo kushol roniti khayinai suno chabi sakani ruine musaroi Tiprasa bai Tiprasa no walai renai Jamatia bai Deborma no walai renai Riang bai Kaipeng no walai renai Koloi bai nini ko no Murasing no walai renai oba hai khayi khlai tong tini chaitok mung amo hai jagao ksaya karei maya ganang bubagra je samano sung khnawoi poito ni bisingti sung khano marak renai tini government of India NSCN je Nagaland organization rok kok sawi tong borok tamusan separate nini constitution sani tong separate flag bung ni sani tong still government of India is ready to talk with them why because they are more thansa than us thansa tongmani bagai tini government of India northeast ni kabangma parts ni borok bai even they are ready to talk with Mizo rok bai kok sanen nai tong kintu sung kangkai kisakai no khabai le bubagrano pressure bubagrano sunglai bufro man sinai bufro ko sinai 35 years hai sungno CPM rok rule khai slap haike sungno tonika muni haike tonika ataimo kebo kok sanai grei nini almost Congress years and years no rule khayei nini Kanchanpur hai jagani borok nini kabangma jagani borok no tini Dumbor hydro project rok ni project langmani bisingti sungno sai borok no migrate khairi hok afro sung kunu kha dukhu nangai kokti saya kintu sei bubagra tini for the first time 2021 of political parties sanamai dofani bagai kok sanai dofani bagai sung fiok mungrnai hinai klai tomani sei bubagra no 3 bosor pojonto joraria uis no sung question khainani chengo bofur man sinai hinai khapangni dakuktai bokok song ang sanan musungo this is the first time ever in the history of Tripura the regional political party within 2 months BJP high one of the most powerful party in the world no hariruway Congress one of the oldest party in India no hariruway je CPM Tripura wo most year rule khaikya abo hai CPM na hariruway sungtini additional sarkar gothon khaikya sei Tipramotha bubagrani leadership by for the first time regional political party 20 ta ST seat ni bising 13 ta ST seat sung apply khlaikya sei political party tini
within few months ni bisingtei state ni recognition sing political party mankha sei political party ni bisingtei tini kabangma sini school ni bumung jaga ni bumung rok kubuni kokthai bi slai jakmani sing sal bai sal abono tebo chai toku sing slai tongoi tongo jora ma na singnai jora ma rnai kha ma loknai haisi okokno sanani bagino tini laiboma hayu bubagrano kebo pressure tar de bufru manai bufru kona hine bakha krak khai tongdi thansa kai tongdi buni chukli wota kasadi automatically government of India rok tiprasani khorang mak khana nai tiprasani dabi mar nai tiprasani bagai kok mati sanai tiprasani demand no parliament to ma kok sanai am bagai nang sanan musungo strong sung mang nai haisi strong mang nai তাই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ রক হাই পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন রক সাক সাকনো সাও জনজাতি রকনি সুরক্ষানি বাগৈ অর্গানাইজেশন নে সেই জনজাতিনি বাগৈ সুরক্ষা হনে কক সাই তংনাই রক তিনি ডিভাইড এন্ড রুল থংনানি নাই দं বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টিनि চুকলি বাই ইন্ডিয়া হাই সেকুলাर काउंट्री व जों आबो रकनो मकल कायनानि नांगौ आबो रकनो वान सुकनानि नांगौ बंनि ककनो इग्नोर खायै जों बुबाग्रानि दागि मुङो मा दंनाय हायसि निनि ताबो काउंट्री र होल नेशंस र G20 नि कक सालायो होल नेशंस र तिनी डेभलपमेन्ट नि कक साव होल नेशंस तिनी तालो थानानि बागै कक साव साइन्टिस्ट प्रोड्यूस खाइनानि बागै कक साव कतर कतर इंजिनियर्स ननि बागै कक साइतों किन्तु तिप्रासा रक तिनी ब सेल्फ एक्सिस्टेंस सेल्फ डिटरमिनेशंस नि बागै जों तिनी फाइट खाइमा दंगो ओ थानसांनि बागै न हायसि आबोन बागै जे बुबाग्रा चाइतुगै तंमानि थानसानो केबो सबाय रना तारदि आं अबन कोयनानि मुसुङो आमो हाय बरकनो जों जागा रनानि कोगिया स्कोप रनानि कोगिया बरकनि ककनो ब्लाइ ब्लाइ खां सेलं मुंजानगो तिनी खरसो YTF नि वारियर्स ngै ते खरसो तिप्रासा बोथै ngैनाय ताइ आं बरकनो अबनो कोयनानि मुसुङो नरकनि बखाव जुदिनो तिप्रासानि बागै हामजाक मुं तंखाय तिप्रासानि बागै नरक कायसा डेभलपमेन्ट मुसुं मुं तंखांखाय नरक जनगण नि बसकांगो फायै पब्लिक नि बसकांगो फायै लोकरक नि बसकांगो फायै नरक नाकार मुं साननानि नांखोगो हायसि नाकार मुं साननानि नांखोगो आं आबोनो मा सावो 25 डिसेम्बर बरक खलायनानि को तिप्रासा बै तिप्रासानो सकाकनानि बागै जोंखाय 25 डिसेम्बर निसे सकां तिप्रासा बै तिप्रासा जे काग्रना नाय तमनो बाहायके थानसा खायनानि अबनि बागैसो जोंखो चाइटकना हायसि नुग्लायनाय तिप्रासानि थानसा खायनायनि दा बिसि को हामजाक मुं पाब्लिको मान हायके तिप्रासानो सकाकनाय रक दा बिसि पाब्लिको हामजाक मुं मान जेफ्रु तिप्रासा रक निनि लिक जमनि खाय जागाव खाकलाबो लाठी रजागो मखतों फालनाप्रो आफुरके कक थाइसे साया जनजाति सुरक्षा मानस्र तिप्रासा रक जेफ्रु निनि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल नि टाइम 2019 रगो निनि जरायना माटा फाय जागाव खाकलाबो सुट खायजागो कक थाइसे साया जनजाति सुरक्षा मानस्र सिनि रियां ब्रो रकनो सिनि हानि बुसारियां ब्रो रकनो सरनाथि हिनि तनि तनजागो कक साया जनजाति सुरक्षा मानस्र निनि कक बरक न 8 शेड्यूल दानन बागै कक साया बरक सिनि महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट हाइजागाव कक बरक बाय अनाउंसमेंट खायनानि बागै कक थाइसे साया जनजाति सुरक्षा मंच र तिनि तिप्रासा बाय सकाकनानि बागै खाय बरक साक साकनो सिजागै साक साकनो इंटेलेक्चुअल होननाय बसकांगो फाय साइ दङ तिप्रासा र अबनो मकल बाय जों नायसमजा खुनजु बाय जों खोनाजा तैसिनि बम तम बाय वान सुकजा खायसि साबो थानसानि दिगि सामुं खायतों साबो तिप्रासानो साकानि चुकलि मानि साकानि चाबि रजाकमा बाय मोसावे और सबायनानि फायतों आबन बागै जों जतनो थानसाकाय दाबो सामुं खालायनानि ब्लाइ ब्लाइके नांगौ हायसि ताइ आं कोयनानि मुसुङो जतसिनि वारियर्स रकनो खामकानो नरक खा बारा तांदि बफरसिनि दाबि मानसिने हनै दाबि माननाय
जों महाराज बै कक सावाय दङ जों आपडेट मानि दङ जे खलायनो दंमानि आबन से ताइबो बिसि साक थारै महाराज सिनि साइ ताइबो डाबल एंड डाबल बो हार्ट एंड सोल खाई बखा बायके सामुं खलाय दं सिनि तिप्रासानो रुनानि बागै काइजाकनानि जराव बो काइजाकिया इंगै जे रां कलम तिबे आजिमानि जत्तनो बो याफार सुगै sak sori hamiano naizek ya kari pojonto bo tini sini tiprasani bagai coba khlai tongo am bagai noro kha lok di megi songma hai 2 minute baino munani ta musungjak di tai bokha lok sugui sini dapini bagai fight khaidi tipramo tha koidi ning khaba 2021 no chengkha tini 2023 ingkha 2.5 years haisiko amsek baje bokhawo जों तंमान जगली आंगि सयमान जगली आंगि तं 35 বছর সিপিএম ন রখা হ্যাঁ তাই অনেক বছর বছর কংগ্রেস ন রখা বিজেপি ন রজা উখা আমুখাই নাসিং মানজগলি হাইদা তিপ্রা মথানি 2.5 years নখাই जों जे खलाय दं माने अबनि तो जों मु बुङि थाया कले महाराज ताकबो खलाय दं ब्ले आबन बगिनो मा सावो खाकरा खेलक di Khalok mani bisingti nasingdi sini Greater Tipralen dabi bubagran bisingti sing tubunai haisi. Tai jotto khapangni tak tai bukuk sona haino hai blaike hambai norok bai o je kisise somoyni bisingti live norok bai krengma mani bisingti bas kango khakhayo taibo je sajakna tongmani ro जों update khlainai tai salainai they share bo khailani haisi parliament season bus kango phai tongo 4 December ni simi 22 December jora जों साइमनो मायगना बुबाग्रा सिन बागे बल्लाइके हार्ट एंड सोल kai samung khai tongo ti pramothani jotto warriors ro जों मक्तरि थाइया करै बखाव खिर खिर खाइनो दक फाtai हानो बाइके मथां मानो हनि जों दिल्ली नो वानसुगिनो samung khai tongo tai in fact public ni बल्लाइ हामजाकमुं जों मानि दङ सिनि मायगना बुफाग्रा मानि दङ आबन बिसिंथि जों खाखायो बिसि दिन दोगला गभर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सिनि तिप्रासानि खरांनो खनावै पार्लियामेंट हाइ जागावो तिप्रासानि बिल नो पास मा खलायनाय अमसुकक सावैनो ब्लाइ ब्लाइके हामबाय हर गाहाम तिप्रासा आयुग्लक थुं तिप्रासानि दाबि दाक्ति दाक्ति नो मानथुं tai bumba mayaganang bubagra taibo ayuk logoi tiprasani bagi samung khai tiprasani life no mathangai existence tu nei sawi omsukai no mathaka life like hambai